بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أمتك أبطال من سلسلة برنامج بلغ من جندوا مهالو بيت مسلم عزت تري أخونا أختم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدعون من فهم جنستين برنامج أدعوا على فواني رسول الله صلى الله عليه وسلم جه مثل صحابين تريجا هم البداية جنوا أنصارية بيكالونج تريجا بس ماتيفيري قدر فديجن با بيكالي كما با خزرج وانهاجي عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه حياة بلغ مچا هذا جابر فانوغي بابا فلو عبد الله فانوغي حياة بلغ مچا ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ಶಹೀದುನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ದೆವ್ವಾ ಮತಿವೇರಿ ದರಜಾಗ ವಾಹಕಗೊಂಡು ಮಬಾನಿ ಜಿಕ್ರು ಕೊಫ್ಫ ಹಮ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ಆಗೊಂಡು ಮಿ ಅಜಲವಾದನಿ ಖಜರಜ್ ವಂಹಾಗೆ ಇತುರು ಎಹೆನ್ ಮತಿವೇರಿ ಸಹಾಬಿಯೆ ಆದೆ ಇಕದೆ ಪಾಣಕಿ ಸ್ವರ್ಗವಂತೆ ವೇರಿ ಕಮ ಉಫಾವರಿ ಖಬರು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಇಕದೆ ಪಾಣ ದೆವ್ವಾ ಫಾವಾ ಮತಿವೇರಿ ಸಹಾಬಿಯೆ ಈ ಖತೀಬುಲ್ ಅನ್ಸಾರುಗೆ ಲಗಬ್ ಲಿಬಡಾಗನ್ ಫಾವಾ ಬೇಫುಳಾ ಆದೆ ಅನ್ಸಾರುಂಗೆ خطيبك لقب بوداغن فاوا متويلي صحابيك فريه من فلكي ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه هذه كذلك فانكي أدفلو غدا هذه دوفلو ورح حلوي فصاحة تري بلاغة تري بيفلي كذلك فانكي ميستهم كرمتيغا هريت كما يكو واهك دكوا كذلك فانوغي واهك دكومغي اي متويلي هنروغ سبب ميستكم عجائب كروا فدا قابل كما ادي هنر اللي بداغن فوا متوير صحابيه ادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مسلمون دفاعا اكلي ابيكلغ دوفلون اتا خدمتك اسلامي امتك قد فوا متوير خطيبه ثابت كفانكي اگوتم تميم وانهاگه وفد رسول الله صلى الله عليه وسلم غاريه ايس اميهونگ خطيب ادي كوري زمانوغا رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانوغا عربين نكي اباميهونغ فصاحة تريكما بلاغة تريكما اباميهونغ واهك دكم الله سبحانه وتعالى دبا فايوا ماتيوري هنرو اباميهون اك قبيلة انا قبيلة مچ فخر وري واباي اگتون اباميهون تريغون عادي اي دي قبيلة بدل وجه كما وانما ابيكو انبيكو تريغا هنا ಮೊಳತಿ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುನ್ ತೆರಿನ್ ಹುನರು ವೆರಿ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುನ್ ತೆರಿನ್ ಬೇನು ಕೊಗ್ಗೆನ್ ಇನ್ ಕಬೀಲಾ ಅನ ಕಬೀಲಾಗೆ ಫಖರು ವೆರಿ ವಾಹಕತ ಎಬಾಮಿಹುಂ ಎಕಂ ಕಮಾಮಿತು ಫಖರು ವೆರಿ ವಾ ಕಂತತ್ತುಗ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಎಬ್ಬೆಕು ಅನೆಬ್ಬೆಕು ವಾದ ಕುರುಂ ನಮೆಸ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಎ ಕಂತತ್ತಗೆ ನೋವೆ ನಮೆಸ್ ಮಿ ದೆನ್ನಿವಿ ವಫ್ತು ತಮೀಮ್ ವಂಹಾಗೆ ವಫ್ತು මිමිහුන් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම අරිහ අයිස් එමිහුන් තෙරේගේ ජමානු සනේ ඔය ආද කාදාග උසූලුග මතින් එමි ඒ වංහාගේ فخر ورواكت الدكا مفت غوت عمل كرم فشم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت غفان مي حديث بالقرباني قم يا ثابت اي ثابت غفان تدو وداغ النواشي فاجب خطيبهم ادي ابامهم غي خطيب ابامهم تريغا واغ دكن هوري مي اي واغ دكي مي هاي كلي غفان جواب ديواشي دي ثابت غفان تدو وداغ رسول الله صلى الله عليه وسلم غي فرابن خطيبه غتوغا يميهم دكي واغ كي فرهم ردكم رد ديوي ادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مسلم اك متاب افاكر بي كم ميكس خطيب الانصار لقب بوداغن فوا ثابت فانوگه حيا پلون الگون من فاهگوا حادثه کیا دینا ادي اي كوني ثابت فانا الگون من نظر هنگادار اكليگه فانو گه مما فلكي متير صحابي عبد الله بن رواحه رضي الله عنه اخته ادي ثابت فانو كامن بلواگن امي كملونگه تريگا منافقونگه وريا أبي بن ثلولوگه داري كملون جميلة رضي الله عنها همين وداگنوا آده ثابت كفان نابهگتون هباينوا باور حادثاتك وي اگه ترين فاهكل و ان حادثه گوني ثابت كفانوگه امبي كملكو بي روايت گوني اي امبي كملكي دماونمي ذكر كوري جميلة رضي الله عنها كما آده رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ايس ثابت كفان දිරි නූලවේන කම එකමනා දෙන්නෙවි ඒ බෙස් හාදෙග දාපිතුග ෆානුග කිබෑග දීන් වෙරි කන්නෙතුම් නූන් කමහරා නමවෙස් එකමනාය ජාබිර් රදියල්ලාහු අන්හු අම්බෙග ගොතුග අදා කුරුන්ජේ හග්ගුත අදා නුකුරවේන කම එකමනා දෙන්නෙමු එම්මෙ ෆා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකමනාය මි හදීස් කරවණි හල් තදෆීන ඉලයිහි الحديقة කම්බදේගේ ජාබිර් ගෆානු කෑවෙනි රණෝ ගොතුග දෙව්වි බගීචා එකදේ ෆාන රද්දු කොද්දේනන් හෙయ్యే
nuwata amura deenan hiye den ekamana aayke denna rasulullah sallallahu alaihi wasallam thabit kafanu gennewa fa hadith korabani iqbal al hadiqata wa talliqha taliqatan kalege fanu e hadiqa e bagicha gabul korabwa ekamana wari korabwashe ade mi emme furtam islam deenuga higagen dia khulu warikama bayin meri vidalu wifave ade khulu wariyaki anhenaku enage filmiha kibaga wa aabakon nuwata enuwe sharui sababaka hedi e filmiha buna mudade dinuma fa nuwata e filmiha e kamdegen din ranaddin muda anuwata ecche raddu kurmafahu e filmiha kibe wari vegatun mi islam dinuga anhenu nattaka dabba fawa mativeri en aslu ade henkamun awun menengen de mi hadisa emes rasulullah sallallahu alaihi wasallam e shariata kagen wadagennevi mativeri islami shariatuga anhenuga hagutta difa ko defa wa member hamegata awun menengen de bay faharu kiteme deen veri demi hum wes ade tabii gotun wata fitri gotun wata demi hunge misajuge sabun indege nule vidanakam ebbes hadigga demi hum wari umaki e demi hum kibaga deen veri kan netu musabun inga wariyen nunkan awun menengen de ehni insanun naki madani bay ebbe ko anebbe kura muamala tahuga mizajuga akhlauga bay faharo ufede nukisaro kamusabun de gulma buru aratan ade engamu ei insanage tabii fitri usule gotun niya kara kameka amul men engem midani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge matir sahabi thabit radiyallahu anhu hayapulunga fawa war fahakul en hadisa galmun mi hasabu jihilana ade hadisa ga wagutum thabit radiyallahu anhu duwas kolaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam feni wadanuge ade kalege faanuge madistaka hadir wadanuge geega gini kanya ekani ma ekani indege mikirit korapani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki ekadege faanuge ummatuge huriha miistakunge kantetta balhattawmu wahige mativeri zimma ada koramu ekadege faanuge nuwa amikambadunge zimma ada koramu hangurama kantetta rawamu muslimunage namaz koramu muslimunge terege ofide masata hallu kodde qadiye gotuga ulemu mes ekadege faanuge sahabinge kantetta ebekadunge hada ahwadu pallawa mativeri huriha dairage rivetina muna dakkafawa rasule enkamun thabit gafanu duwas kole vejje rasulullah sallallahu alaihi wasallam fini wada nugunna wata ehm vedduho ekale gafanu ge majlis ka sahabin tibba rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith korabani thabit gafanu mihar ko bahiye ekale gafanu igguda ka vis mihar timan kale gafanu ka fini wada nugunnave ben ekale gafanu hadith korabani man yatini bi khabarihi minkum tiba min teren ka ko he thabit gafanu ge kanta tolun fiduwa digin olun fidu uma fotiman kale gafanu ekale gafanu khabar ganisteni den e majlis ka tibbevi sahabin teren bayku thabit gafanu giya mi wada gannawani gos thabit gafanu ge khabar ballawaro ekale gafanu geega kirit koroma mi innawani den rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ariho rasulullah sallallahu alaihi wasallam farapun wada ganne mi bekadu mi danamani e thabit gafane kale gafanu feni wada nuge rasulullah sallallahu alaihi wasallam kale gafanu ge wahak fule badakkave kale gafanu khabar e ballave kale faanu kibegen hiye miha rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlis ekale faanu ge sahabinak baddal korabuma wada nugannawani den thabit faanu midalwani egote ebekon den nevima tibekon singine timan kale faanu ki wahak dekkumuga bar wahak dakka mi hekkan hamakashoran allah subhanahu wa ta'ala timan kale faana behegatunne miyai bawa devvi ei allah subhanahu wa ta'ala surat al-ankabut ge devana ayatuga allah wahi korabah wani ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u أصواتكم فوق صوت النبي يبامي إمام جميسة كنا يبامي هو الله سبحانه وتعالى رسول صلى الله عليه وسلم أدو فلوج متى إكلي فانو بس فلوج متى بس كيا أدو كدكو نهداشة هذا ثابت فانو دالوني الله سبحانه وتعالى مياتوغا هو مياتوغا مي وني تيمن كلي فانو واهكتكي بيان كفا إهم ما تيمن كلي فانكي نركاغا هدو بريكي إهم ويجن تيمن كلي فانو إكلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر مجلس تك ندني هم كشرون تيمن كله فان وني الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وره بار اكله فانو کے اريو گواہ تک کافه هم كشرون تيمن كله فانو غريها عمل تك مهار الله واني بات كربافه تين එහෙම බොනේ අනෙක් කැස එක දේ ෆාන් කීර්ති කරන ෆට්ටවනි දැන් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ෆරාය පොළොන් වඩාගෙන බේ ෆ්ලොගනොත මේ බේකදුන් එමුරි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මජ්ලිස් වඩාගෙන විවාහකේ මේ خبر දෙවනි
den rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korwani anikkas tibe ko nemuri gos thabit ko faanu gadi hugadan nawashe lasta min ahli an-nar walakinnaka min ahli al-jannah kalege faanaki narakavante veri nune ehnekkam kalege faanaki swarge vante veri ngitere imani wada gannawa bekaleke den mi bekalon go thabit ko faana mi khabaru anikkas tibani ade allah subhanahu wa ta'ala ge ayat takamedu e guruwanu gaiswawa kantattakamedu ibekadu biruti wada gannawa minbaru adi miyatu allah subhanahu wa ta'ala miwani muslimunna kamaka gadapada amru kurawwafa e rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge bas fulawuren ade ila ekadege faanu arihuga wa hindu ekadege faanu ge adu fulawuren muslimun ge aduta gada nukuruma names miyadu algon me visnanam be ekadege faanu sallallahu alaihi wasallam awhare wadagatuma fahu algon me ekadege faanu ge kibe sabit fa kita hukumuge macca algon men amille algon men bas iskofinto al thabit bin qais radiyallahu anhu ekadege faanu gina fahara ekadege faanu ge gada adu fulun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge amur purtaka khilafa wahak purnudakwa names ekadege faanu rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadrat nuta ekadege faanu ge majlis tahuga wahak purdakwa tankule bara wahak dekeveti ekadege faanu hifle wadagati allah subhanahu wa taala miya bawa levumu miya tu ge wani ekadege faanu ge wahak tekkama names algon men kirtu qur'anu ga ayat kiyo mundaru algon menna naraka ga ayat nuwata kafirunna be ayat nuwata azab ga ayat anni algon men himani mi algon menna behevis ayat ke nuhen gina paharam mi algon menna hiwago algon men hitama kunin jehe kam mi names hagigatu ga sahabin ebe kadon badani kirtu qur'anu ga wa komme kamagga adi azab ga ayat ke es ayat taputire ebe kadon mes wade ebe kadon simini danikam ehim ekama ganna korwa birum sabit ko faanu mitanuga mi wahakaga gege kenumaykanide kirit korvi namisara rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalege faanu aki ifade bekale nunkam bayan ko deva kalege faanu surge gufaveri khabaru devvi adem fahum mi materi sahabi mi dekki namuna algon men beje ibra dibiganna rasulullah sallallahu alaihi wasallam medu algon menge terega wadagen nekkam vies ekale faanu avhare wadagen fa vi kam vies inu meri midalu wani ekalege faanu sunnatuge macca ekalege faanu hukum fultahuge macca algon men bas isko ehin insanu hadafawa wadi qanunu tagenes ehin insanu ge usul ta kafas fatata algon me iskurmaki e rasulullah sallallahu alaihi wasallam basfurun macca ahrim minge basta iskurun kama ada ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum faqa sawti an-nabi mi amur fula algon me khilaf vi kama eru legen hinga dane kama idomeri mi bayan korwani ehim kama algon me mi kama me birweti wange wajhe mi kama algon me amal ta algon me nengi algon me kibe allah subhanahu wa ta'ala gabul nukurabba ehmata baat dechugatu gadabba faani kama birweti kan agun me hituga abadu spavanje en kama agun me uluma gulun rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ko dibba fa gota agun me ekantata tartibuko e ekale faanuga amur fuluga dara ekale faana kiyemetirwa baygutuga be duwasta e haya e agun me heda kurinje ko me kesme mativere sahabi thabit bin qais radiyallahu anhu ade miduni du karba wadagati shahidege gotuga e abu bakr faanuge khilafatuga yamamaga hingi hanguramaga hijure barawna haru ekade faan shahid we wadagne kama tarihi bay hadisa riwayat hoga aiswawe ade mifad mativeri hayatum mifad ibrateri eta darustake agun menna dinuma fahu eta filawartake agun men devuma fahu emade sahabi me devani allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuga ade mativeri wenwa swarge tahuga irad kurviya algon men ibekalo nayako devumedi dua karamu mi program agun nimmadam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh